baremye chinga kechi chobokendu obonene. Ine nuganeti konyora jisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocation College nero lichibu liao ase intake ya January ya genderete niko bakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Samarieta ngo kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as a Neliwad Masaba constituency, a ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu, abanafunzi ndobuate chinjira mbalimbali tokubakonya ekorama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees. Kero mwanafunzi ekira se college yetu kubakonya tule kubaijuleria kusips eje kuba funding kuruase serikali pamoja na funding kuruase High Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora kikosi cyabo asobworora na kutabukya kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaye baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira abakonye isikali nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocation College, scaling heights of technology. Chitariki na mirongo hebere na inyomotienye no mutangani omwaka no yobwechirubere mirongo hebere na 5 nomo mwanjo mo ligerinde no kwege nambiole andonsi asole na gokwaniri abayigo gokwarikane kanyora mangana mayaye kiunga chinsa isano na ibere chiabo no mubaso litirane seras nyakunde na go sabirobe na inchi ikomo elio. Go chaka limolio kanigo museneta wiye kaunti ya Nyamiro Musiko Kongo mugende nigamo chiria serikali kubwatikana na aliagendete gwikirani anenasa tebruna nigegendete kobaingai habarai bali bagendete koyegikiria ubwana samatanga ya mohime siyansemo ya mutagara hebunge ya West Mugirange County ya Nyamira nigo boigo homoseneta Kongo hatebruna ebikoro bibukurume nigo bigendete comment kana mono haigeme yense ya Kenya. Pole kubese mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i andewe nankwa pole notha musikukana nyora libaga na ete aichago kwa ese kinjare ngechuli chinyinga na banya kubangese tanyaliti goikaga sebo nasema pole sana na pasta unapotene inega ngosaba moto sabere na mosabere ke ekera Arora kadire ngauna na wanyato kare kuriye karo ke barai kuna babusi mo president robisi ate de koiranga ne esegi ngane karo to kumur ne chukura na baranji bawa ko seba mwaro che mo morai mo jumbo kitutu cha south mo shimi wando ni kabagendi ako watu na ero une terrorist ako to meru chirandi kurusa sita chisubaru isa chirandi kianda
koja kubwata mujumba tari gutamugichiana n'abasikari bari bakubwata bamutenge nteke na twata guto kuminyoke nkiyo kore Fred Matiang'i kubwata Fred Matiang'i ne ntekebe igo no ni chenge senge njondo igombe bema kora bintu korusia igo togo sabanga mheshimiwa president atige demokrasia ito ebe boronge kibage ndiga rusiku Nairobi togo munyokidegari toiki kubosomo dizode ko sako marra polisi toiko naendo irute nyamira togo ikanyamira andi toda ukeroka togo boka keroka mami ngataende koti kisi naendo onjura niwe lio kale kuiru naro pame to bakia umbi togo kale mwana igo togo sababu president tigai mara igo onye kiabere nganga kiaikire yo mugusiko nyore ngero kyo president ikwena mnaibo kwa sababu na igo ngo basabanga mwendere go tusabera na ndi musabere Kenya ubukurumi borono bongi none chi company je serikali igo ko nyora ngari go liri kabekire ashanye kero 20 yera ni gumagega irinda ndobe ke chibasa mu Majumbe bwe bunge ya Kitutu Chache North Muske Chafet Nyakunde ni gateruna na bigetomo kya bugwikirania magendro go chasaba menyibe bunge yo asabona bolire ko mwalibaga ryo gwikirania magendro gati abo koroskipara chisoko cha mache nabo yugosira chisemi kukwana sama tanga ya mohimeye wadi ya manyero he bunge yo Muske Nyakunde igo hatebetabuna na chikurugo sira go chasaba kiwa ba great ikome asekeri kero kanibuna boro kiwa bange ni go bagende tegotigara sichinka asokoburwa eskurwa sa bono kuboligwa kwa rugo cha sabarai abo igo haba na inchi kurwa masikani go cha sabarai bara visibune nchereyemo yo kururibaga ryo gwikirani amagendro mami ntagete abana baito bali bali isiko enengwete nabangi bali bali grade 10 igoro president jate bete bagende school lakini I want to take an initiative mambi mwana onde bwensi ole isiko acho bisiane amara ni baisaine kamili mokonye moe school fees agende school wasome esenge nchabana baito bale isiko na abange. I told you and I say again esababu chiskuru cheto chiakolire buya ingakie nesenge ncho tuaeta abane basari bagatoke klasi ime bagasoma anchere ndakora magendro kwanza nganchere ndabaroseri chipara kwanza nganchere ndarete stima kwanza nganchere ndeta amache nalete tamacha ya kwanza ndete mo nganchere kyo amangana 2027 kegoika mo konro legisati eji ngurusie bindebi mbege kebesti toswa makolime nende mo manyete once na chakire campaign onyaka sawa sawa naende bono buya nimbwate gento nkoro bya bantu ekero monta choliru anchangana rokoleki ocholiru munabona manyerero ga gestole omo msebwe wodi ye ne nyororo nabora beto mwanjiti na korokana naberange oroja ustaisaini lakini inero mo msebwe wodi ya monyerero no mochumbo ino gaiga igakoro kuchafet nyakundi oi chafet nyakundi na ero mochumbe ga ekere kana ero achoru na ento kwari baga ochina yo tukwanire Muraibenso Muske William Ruto nigene kiribuna na begetomo kya bo kwenne kibune serikali nsi yoburaiwae ebegetomo kya bo gosire sekta ya kisemi aso kwenne kibuna kero moro kigwa konyorare birengo bya masomo biri biganire aso kubwato kachibesa go kya sikuru asechinga kishibonete kulika balimu naboigo kwenne kibuna kero moro kigwa nkonyorare kiliaganire kukwana chingike cyomo raibense ni gatebuna nachie kwene kibunango koraro mochando gwechi uniform asekeri chisukuru chinyinge igo chiko ni chi uniform icho aserigori diegoro mono. When we set up the competence-based education, which I believe in 100%, because we must reform our education so that it is in tandem with the requirements of the future. And when we designed the competence-based education, it was supposed to make sure that
education does not just be about formal learning and passing exams and that kind of thing. It was about transferring skills, creating knowledge, and making sure that we prepare our human capital for what is right and what is necessary for us to move Kenya to the next level. Exams have ceased being a life and death sentence. There was a time exams were managed by the police because it was life and death. We have removed the police from managing exams. Exams is part of learning. It must not be a life and death issue. Most of our TVETs had serious problems because of funding. I stand here today to tell you that we have sorted out all those issues. Number one, we have hired, as of this January, 100,000 teachers in the last 3 years. No other administration in Kenya's history has done so. No child should be denied an opportunity to be in class. Why? Because we have provided the resources for them to be taught. For the first time in our schools, capitation that normally gets to schools a month or two after schools open, we made sure that capitation was available in school before our students reported in class. And we provided the highest amount, 44 billion. And therefore wagwatani ve serikali ya Kenya Kwanza ni gabamuchiri siasa chiubu gesa kwa sabono baruru kubolia gochia sabarai kubikomokia mugwikirania magendro nimechandeyo hegendete kubagwatirani aba na inchi asichinga kechiga chitegalete ase bali ira yogochia kogendra kubwatirana ne serikali kukwana chinge kichabara yabo ni gabono baruru kubolia gochia sikiama kia ODM ukubole ngusanano yegendrete ime yekiamikyu. Tunawarai ndugu zetu wa ODM, msilumbane. Raila alikuwa mtu ambaye hata mkibishana namna gani, mkimaliza anasema Kenya is bigger than an individual. Hata mimi tulikosana baada ya kura ya 2017, lakini baada ya kupata Waways kila weekend kama Arsenal inacheza anaambia vijana yake itwa mwami twende tuangalie Arsenal, sisi ni watu ya Arsenal. Mimi nataka hii serikali kimalizika ya kuunga Mheshimiwa William Ruto, serikali ikuje hapa Western Kenya. Nyinyi mko tayari? Mtashikilia viongozi wenu na nguvu. Mumeona baba wa Roma hapa amekuja kujenga maisha ya kesho. Garissa kaunti nzima mwaka huu, mwaka ujao, mwaka wa 2027 nitakuwa mgombeaji wa jamii hii kwa kiti cha gavana. Pia kwa muda huo tumejiunga na chama cha UDA. Na sisi tuko tayari kuunga mkono Mheshimiwa Rais William Ruto. Lakini nataka nyinyi mjitolee upande, mtafute kipande, kura mkate, wakati itakapofika mpige kura, tukiwa jamii, tukiwa watu wote wa Garissa, tujitolee na tuweze kumchagua Mheshimiwa Rais. Nikisema ABK mnasema 2 term, nikisema President Ruto mnasema 2 term. ABK, ABK, ABK. Sauti hiyo ni kidogo sana. ABK, President Ruto, President Ruto, President Ruto. Na washukuru, asanteni sana. Ikati yabara ibense mili kwa merili serikali wakurawa numura ibe kiama kia waipa umuski karonsu musioka. Numura ibe kiama giadi Kenya yujini wa marua ni gobaja mochiria serikali. Aso gutekera nyubura yubuya kati yabo gosira sekta yechisemi egati yechisekta chinde.
ukwana chingeki chabaraya bo nigo bate rubuna murai bense nigo hagendete kolichira hechio atali gwikirani. Zote as united opposition tukaulizane, tuangaliane the new IEBC, tuwaulize, do you want to go down the history of this nation as a commission guided by infamy, by that thieving mentality? The country has come a long way. It will not accept it. Therefore, Wakili has written the right of information. We want mtu anaitwa Maria, what's her name? The CEO, Marjan, atoke mapema. He cannot be the CEO for IBC for the next election. Leo tunapoongea over 800,000 watoto wa Kenya hawajui wataenda shuleni vipi. Sasa huyu Kasongo anasema ati sisi upinzani hatuna plan, ati hatuna akili. Lakini imeonekana wazi the mess in the education sector, the crisis in the education sector hivi sasa. Inaonekana ya kwamba whatever plan William Ruto had is not working. Kama over 800,000 children wanaweza kuwa wako nyumbani hawajaingia kwa shule na anatuma machifu. Wewe chief akikuja kwako umelala njaa, hauna pesa, atakulazimisha achukue mtoto. Tumesema vile wenzangu amesema hapa, kama unatuma machifu kwa maboma wachukue watoto, basi watume na school fees, ndio? Watume na uniforms, ndio? Sababu inawezekana sisi kuhakikisha there is free education kwa watoto wetu kwa masomo ya msingi na vile vile ya secondary. Na gwikiraga bumonchu murigereria na nkoya korera maiya ye kiunga chinsa isano nebire chabono boso kurende chikoraga chinsa 10 ningirane nkomanya senchira yo gwengeliterane seras nyakunde na go sabiro twaru burigereria burubia. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Momogusie.